با برنامه منبر اندیشه مهمانی خاندان شما هستیم. سلام بینندگان عزیز. امروز ما با دیرکتور مرکز تشخیصی منطقوی تاجیکستان در شهر ترسونزاده میرعلیزاده پولاد شیرالی در اطراف تا چه اندازه جمع آوری شدن محصولات خوراکواری مهلت استفادهش گذشته صحبت میکنیم. من مهمان امروزه را با برنامه خوش آمدید میگویم. میرعلیزاده پولاد شیرالی، شما امروز به حیث دیرکتور مرکز تشخیصی منطقوی تاجیکستان در شهر ترسونزاده کار و فعالیت میکنید و میگفتید که در 9 ماه سال 2016 از طرف عمان مرکز، از طرف کارمندان شما چقدر مال و محصولات غیر استانداردی از معاملات بازپس گرفته شد و نسبت آن نفرانی که به همین گونه عملهای ناشایسته دست میزنند و خوراک‌های مهلت استفادهشان گذشته را به فروش گذاشتند، چگونه چاره‌های ضروری اندیشیده شدند؟ مرکز تشخیصی منطقوی شهر ترسونزاده در 9 ماه سپری شده سال جاری در فعالیت سوبیکت خوجکدار 276 عدد نظارت دولتی برده شد که در 207 حالت برای رعایت نکردن طلبات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان درباره سودا و خدمترسانی موافق طلبات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان چاره‌های مشخص دیده برآمده شد که یک قطار کمبودی آشکار کردند که به حجم کلان محصولات خوراکواری مهلت استعمالیشان گذشته غیر استانداردی با طلبات شرط‌های تکنیکی و رگلامنت‌های تکنیکی جوابگو نبوده از معاملات مصادره کرده شدند که مبلغ جریمه عمومی سند ترتیب داده به فعالیت صاحبکاری 38880 سومونی را در بر میگیرد. تشکر زیاد میرعلیزاده پولاد شیرالی. شما باز علاوه میگفتید که امروز بیشتر کدام نوعی محصولات خوراکواری یعنی که مصادره کرده شد، یعنی که از معاملات گرفته شد، انیخترش میگفتید کدام نوعی محصولات ها بودند که امروز در معاملات بودند و از طرف کارمندان شما بازپس گرفته شد؟ امروز در فعالیت صاحبکاری محصولات هایی که مهلت استعمالیشون گذشتن به مشاهده میرسد یا از طرف مقامات سنجشگر مصادره کرده میشوند، این محصولات های نانی قنادی، محصولات های شیری، گوشتی که از روی طلبات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان در فعالیت صاحبکاری بسیار وقت تنظیم کرده نمیشوند. مصادره همین مال و محصولات بسیارتر به مشاهده میرسد. در آن جایی که شما سنجش میگذارونید و کارها را به انجام میرسونید، بعضا کمبودی ها آشکار کرده می شود. چون شاهد یک حال شدم، از مغازه یک نوع خوراک رو من خریداری میکردم و یک نوع کلچه قند استحصال کرده شده است از جانب کدام از سیخ‌های استحصالی، در آنجا مهلت براریش و انجام قید نشده است. سبب در چی باشد؟ شما میگفتید که میگونه حالتهای وام میخورن که محصولات استحصال شده است و مهلت استفادهش در انمون پاکت باشد یا یگان اتیکت که قید کرده نشده است. همین گونه حالت ها رو شما با قید گرفته اید یا نه؟ در فعالیت سوبیکت های خوجکدار مقصد فعالیت صاحبکاری مغازه بسیار وقت به سنجش دچار می شوند که محصولات های بر رگلامنت تکنیکی شرط های تکنیکی جوابگو نبوده، این محصولات هایی که تمغه‌گذاری کرده شدگی نیستند، صنایع استحصال مهلت استعمالی درج کرده نشده است یا اگر از وارداتی به وارداتی اگر وای کنیم موافق تمغه‌گذاری محصولات به زبان دولتی درج کرده نشده است که درباره به معیار ضروری تکنیکی درباره بی‌خطری محصولات خوراکواری که قانونگذاری جمهوری تاجیکستان محصولات خطرناک حسابیده میشوند، صنایع استحصال مهلت استعمال براریش و درجه زبان دولتی گشته نباشند محصولات خطرناک حسابیده میشود. برای همون بسیار محصولات در فعالیت صاحبکاری از مصادره کرده میشوند و از نوکارکر به کارکر روی کرده میشوند. همین محصولات هستند. تشکر زیاد میرعلیزاده پولاد شیرالی. بینندگان عزیز، برنامه منبر اندیشه پیوسته از تلویزیون رگر ادامه دارد و منظوری شما میگردد. میرعلیزاده، شما علاوه میگفتید که امروز باز حالتهای وام میخورند که در بعض آبهای نوشاکی
انیخترش مشروباتی که از طرف سیخ‌های استحصالی یعنی که استحصال کرده می شود، این مشروبات آب زردآلو باشد یا اینکه آب گیلاس باشد، عموما آن آب‌های نوشاکی که از میوه‌جات استحصال کرده می شود، بعضا مهلت استفادهش گذشته است. بعضی آوازها هست که دوباره خود فروشندگان تمغه گذاری میکنند. همین گفته ها اساس دارد یا نه؟ چطوری گفتیم که در فعالیت صاحبکاری سنجش برده می شود، محصولاتی که سنه استحصالشون گذشتگی، مهلت استعمالیشون گذشتگی دچار میشیم به همین محصولاتی که چون وی سند گذاری میکنند. ما اویدی این مسئله چاره‌جویی کرده و جزا کشیده می شوند. مقصد درباره استحصال محصولات حتما باید در وقتی کار کرد، دوباره کار کرد، از نو باید سنه استحصال، مهلت استعمال درج کرده شود. بینندگان عزیز، چخیلی که از رفت صحبت برمی آید، کارمندان مرکز تشخیصی منطقوی تاجیکستان در شهر ترسونزاده پیوسته در مغازه و در سیخ‌ها و در عموم آن جایهایی که استحصالات است، یعنی که استحصالات کرده می شود، آنها سنجش میگذارند و از رفت سنجش مشترکی که کارمندان مرکز مذکور یعنی که برگزار می سازند، ما یک گزارش را منظور شما میگردانیم و بعدا برنامه را ادامه میدهیم. کارمندان مرکز تشخیص منطقوی شهر ترسونزاده در دکان و مغازه‌ها و سیخ‌های استحصالی سنجش گذرانیدند، چون اینجا معلوم می‌گردد در بعضی مغازه‌ها محصولات خوراکی مهلت استفاده‌شان گذشته یا اینکه بی تمغه گذاری به فروش برآورده شده است. کارمندان مرکز تشخیص منطقوی نسبت چنین فروشندگان پای‌نویس ترتیب داده آنها را جریمه بندی می‌نمایند. علاوه بر این بعضی شیرینی‌ها یا کلچه‌قندها به صنایع برارش یا مهلت استعمال پیشکش خریداران کرده شده است که از طرف سنجشگران چنین محصولات‌های مهلت استفاده‌شان گذشته جمع‌آوری کرده شد. دیگر هم خیلی به مهلت قبول نمی‌کنیم، مهلت شکایت قبول می‌کنیم، اینا در می‌زنیم صاحبش بعد اینا همش چیش هسته کو چیش هسته و خودش کرد اینا این کمبودی‌های اسلام میکنه همش قبول می‌کنیم دیگر همه چیزم نرمال نیو این به مهلت گرفتگی فقط. سپس گروه کاری از نقطه فروش حسیب و حسیبچه‌ها دیدن نمودند. در اینجا نیز کمبودی‌ها به نظر می‌رسید. فروشنده‌ها محصولات حسیب را به استفاده یخدان زیر نورهای آفتاب گذاشته پیشکش میزوجان می‌سازند. اینچنین یک نوع حسیبچه‌ها به صنایع برارش و مهلت استعمال به نظر رسید. بنابر اطلاع فروشندگان آنها حسیبچه‌ها را با کیلوگرم خریداری می‌نمایند یا اینکه با بسته‌ها. از این بر می‌آید که فروشندگان در اینجا عیب دارند، چرا که از نفرانی که محصولات را به بازارهای شهر ترسونزاده وارد می‌نمایند سرتیفیکات مال و یا حجت‌های تصدیق کننده محصولات را طلب نمی‌سازند. از طرف کارمندان ما در مهلت 3 ماه درباره بخطری محصولات خوراکی سنجش گذرانده می شود در مغازه‌های خوراکواری. عموما امروزی که یک سنجش مشترک با نمایندگان تلویزیون شما برگزار کردید، تا چه اندازه دریافت کردید مال محصولات مهلت استفادهشون گذشته؟ بعضی بودند محصولات گذشتگی، بعضیشون به معلومات بودند. ما با آنها کارهای فهماندهی دادیم، همه طرفه کوشش کردیم که همین کارها برطرف شود، همین کمبودی‌ها برطرف شود. ما با آنها کارهای فهماندهی میگذاریم که تا اینکه این کمبودی‌ها برطرف شود. اگر رفت یک نفر از شهروندان مراجعه بکند که تو همین گونه مالی محصول پسپت رو به من فروخته و بازپس گرداند، از طرف شما حقوق آنها حمایت کرده می شود. وقتی که با مرکز ما عریضه شکایتی داخل می شود، نسبت اون چاره دیده می شود، حقوق آن حمایت کرده می شود. پس از همه میزوجان و نفرانی که از دکان و مغازه‌ها محصولات خریداری می‌نمایند خواهش کرده می شود که حتما درباره محصولات خریداری کردهشان معلومات مخصوص طلب کرده از صنایع برارش و استعمال آن برخوردار گردند. میرالی زاده، شما علاوه باز قید میکردید که وقتی که شهروند میرد یک محصولات رو میخرد، چون امروز مشاهده میشود در جامعه ما کمبودی‌ها زیاد هستند و نفری که خریداری میکند سراسیمه است و یک محصولات رو خریداری میکند میگیرد به خانه‌اش میرود و بعدا میفهمد که مهلت استفاده همین گونه محصولات گذشته است
پس این شهروند میتواند به کجا مراجعت کند و حقوق همین گونه شهروندانی که مال و محصولات غیر استانداردی و پاسیفات رو خریداری میکنند کی حمایت میکند و هستند تلفن های باوری که به شما مراجعت بکنند و تا اندازه باشد هم به آنها کمک برسانید. оид ба маҳсулоте ки ғайристандартӣ дар бозори истеъмолӣ фурӯхта мешавад ки ба мизоҷон пешниҳод мекунанд, имрӯз ихтиёр ба мол озод аст. шахс озодона бояд худаш харидорӣ кунад ва пешниҳод аз ҷониби нуқтаи савдо бояд шавад ки маҳсулоти беҳтарин нағз барои саломатии инсон ки фоиданок бошад дигар имрӯзҳо ҳастанд. аризҳои шикоятӣ ворид мешаванд аз ҷониби шаҳрвандон ки дар ҳолати харидории ин он ё маҳсулоти хӯрокворӣ мо пурра дида баромада зарари молиявии шахсро аз ҷониби соҳибкор барқарор карда мешавад ва нисбати соҳибкоре ки ҳамин молу маҳсулот пешниҳод карда шудааст чораҳои зарурӣ андешида ба ҷарима ё ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида мешаванд. телефони боварии маркази ташхиси минтақавии тоҷи стандарт дар шаҳри турсунзода ҳамавақт фаъол аст. мо қайд қабул мекунем муроҷиати шаҳрвандонро дар ин бора 26605 ҳамавақт мо дар тамос бо аҳолӣ бо шаҳрвандонам. амирализода пӯлод, шумо мегуфтед ки имрӯз он сехҳои истеҳсолие ки дар ҳудуди шаҳри турсунзода ҳастанд, ман намедонам ин яъне ки корхонаи истеҳсолии ширу қаймоқ бошад, корхонаи истеҳсоли кулчақандҳо бошад, шириниҳо бошад, то чӣ андоза молу маҳсулоти онҳо ба қоидаҳои стандартӣ ҷавобгӯ ҳастанд ва умуман дар ҳудуди шаҳри турсунзода дар муддати 9 моҳи соли ҷорӣ чӣ гуна санҷишҳои муштарак гузаронида шуд ва чанд корхонаи истеҳсолӣ бо доштани камбудӣ яъне ки боздошт карда шуданд ва нисбати онҳо чӣ гуна чораҳо андешида шуд? 32 адад корхонаҳои истеҳсолӣ ки ҳам мавсимӣ ҳам доимӣ фаъолият мекунад. дар ин бора мо қатъишон ҳамкорӣ дорем. оиди масъалаҳое ки аз тарафи мақомоти мо мешавад, регламентҳои техникӣ ки имрӯз молу маҳсулот бояд ба ҳамон мутобиқат кунад, мо пурра ба онҳо дастрас кардагием. имрӯз ҳастанд баъзе корхонаҳое ки истеҳсолие ки ба ҷарима кашида шудаанд, мақсад ки талаботи ҳамин регламенти техникиро иҷро накарданд. аз рӯи шумо гуфтед ки санаи истеҳсол, муҳлати истеъмол ишон додагӣ нашуданд. мо дар вақти назорати давлатӣ бурдан нисбатшон чораҷӯӣ карда ҷарима боя кардем. дар рафти ҳамин кор ҳамин санҷиш гузарондан, ҳамин чораҳои дида баромадан, баъди чораҳои дида баромадан ислоҳ гаштанд. имрӯз ака 32 адад корхонаи истеҳсолӣ бошад, баъзеаш мавсимӣ аст, баъзеаш доимӣ. мо ҳамкорӣ дорем ҳамавақт. бинандагони азиз, ин идомаи барномаи минбари андеша аст. мирализода пӯлод шералӣ, шумо боз мегуфтед ва иловатан қайд мекардед ки имсол ки дар мавсими гармо то андозаи ҳарорати ҳаво боло рафт ва умуман шаҳрвандони мо пайваста баъзе маҳсулотҳои хӯрокаро аз хориҷи кишвар вориди ватани мо месозанд. шумо мегуфтед ки ҳангоми ворид шудани молу маҳсулоте ки истеъмолӣ аст, ман намедонам гӯшт бошад, тухм бошад ва дигар навъи маҳсулотҳое ки аз хориҷи кишвар вориди кишвари мо мешавад, вориди ватани мо мешавад, онҳоро шумо аввал аз назорат мегузаронед ё на ва онҳо бо кадом роҳҳо метавонанд ки вориди бозорҳои истеъмолӣ гарданд? барои воридоти маҳсулот аз хориҷи кишвар ҳастанд маҳсулотҳое ки тамғагузорӣ кардагӣ шудагӣ нестанд. ин маҳсулотҳои воридоти аз ҳамсояи исломии Эрон ки равғани нахл, равғани пальма гуфтани ба ҳаҷми калон мақсад барои коркард карда шуд ки аз рӯи тамғагузорӣ, аз рӯи регламенти техникӣ ҷавобгона буданд. нисбат ба давраҳои солҳои гузашта имрӯз воридот аз хориҷи кишвар оид ба пешниҳоди асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти
ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки маҳсулот бояд имрӯз рақобатпазири бозор бошаду вай воридӣ васкунанда бошад. Аз ҳамин ҳисоб воридот дар таваққуфгоҳи гумрукии шаҳри Турсунзода нисбат ба давраи солҳои гузашта кам шуда. Имсол фақат ки мо ба вай гирифтагем маҳсулотҳои нонии қаннодӣ ки ба талаботҳои регламенти техникӣ, шартҳои техникӣ ҷавобгуна буданд, равғани нахл ба ҳама маълум аст ки пальма гуфта вай эътироф шудааст. ҳамин масъалаҳо хати мо чораҳои мушаххас дида баромадаем. яъне ки тамоми молу маҳсулоте ки аз хориҷ ворид мешавад шумо аввал аз назар мегузоред, баъд ворид шудан ба дохили кишвар ҳатман мо ӯро аз ташхиси озмоишгоҳи маҳсулоти хӯрокворӣ гузаронида баъди он хулоса ба сертификати мутобиқат пешниҳод карда мешавад. ҳатман ба дорои мутобиқати сертификати мутобиқат ба бозори истеъмолӣ пешниҳод кард. ташаккури зиёд мирализода Пӯлод Шералӣ. Ман фикр мекунам ки ин суҳбатҳое ки мо имрӯз дар атрофи молу маҳсулотҳои ғайристандартӣ мекунем ва мардумро ҳушдорӣ медиҳем, каме ҳам бошад мо ба ҳадаф мерасем ва ба мақсад мерасем ки як нафар аз истеъмоли ҳамин гуна хӯрокҳо даст мекашад, шояд ба гирифтори бемориҳои сироятӣ намешавад. ва шумо мегуфтед ки имрӯз дар бозорҳои шаҳри Турсунзода баъзан аламин фурӯши лампаҳои тафсон ба назар мерасад. ҳолон ки фурӯши лампаҳои тасфон аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон манъ карда шудааст. Бояд мо лампаҳои камасрафро истифода бикунем. ин ҳам ба буҷаи оилавии мо яъне ки манфиати хуб дорад ва ҳам яъне ки буҷаи оилаи мо ғанӣ мегардаду ҳам қувваи барқ яъне ки сарфа мешавад. мегуфтед ки имрӯз анамин дастрас кардани лампаҳои тасфон аз тарафи кормандони шумо дар муддати соли 2016 ба қайд гирифта шуд ё на? агар шуд чанд шумораро ташкил медиҳад ва нисбати он соҳибкоре ки ҳамин амалҳоро ба роҳ мемонад чӣ гуна чораҳо андешида шуданд? чӣ тавре қайд кардед ки имрӯз дар бораи лампаҳои тафсоне ки дар бозори истеъмолӣ ба назар мерасад ҳастанд 4 ҳолат мо дар ин самт лампаҳои тафсон аз бозори истеъмолӣ мусодира карда нисбати шахсоне ки дар ин масъала ба фурӯш сару кор доштанд санад тартиб дода ҷаримабандӣ карда шуданд. ин лампаҳо 138 ададро дар бар мегирад. назоратро пурзор намоем ва талаботҳои қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сарфаҷӯии энергия ва самаранокии онро пурра амалӣ намоем. ташаккури зиёд бори дигар мирализода Пӯлод Шералӣ. шумо мегуфтед ки имрӯз маркази ташхисии минтақавии Тоҷикстандар дар шаҳри Турсунзода чанд шӯъбаро дорад ва ҳар як шӯъба кадом вазифаҳоро бар зиммаи хеш гирифтааст ва умуман нисбати анамин ба анҷом расонидани хизматрасонӣ ба аҳолӣ чӣ корҳоро ба анҷом мерасонад. ва имрӯз як шаҳрванде ки истеҳсол мекунад як номгӯи маҳсулотро ба вай чӣ гуна сертификат дода мешавад, ба вай чӣ гуна ҳуҷҷатгузориҳо карда мешавад. умуман кӯмаки шумо ба соҳибкороне ки дар шаҳри Турсунзода фаъолияти корӣ доранд? ба соҳибкорон ҳамкории зич дорем. дар фаъолияти соҳибкорӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ мебарем ки оиди масъалаҳое ки дар бораи фурӯши маҳсулотҳои ғайристандартӣ ба талаботҳои регламенти техникӣ ва шартҳои техникӣ набуда оиди ин масъала ҷиддӣ рафтор кунанд ва маркази мо дар давраи истиқлолӣ барпо шудааст ки дар 25 соли давраи истиқлолӣ ба ноилҳои хеле хуб назаррас дастовардҳои нағз ноил гаштааст. маркази мо аз 7 шӯъба иборат мебошад. имрӯз фаъолияти корӣ дар самти хуб баромонда шудааст ки сертификати мутобиқат ва молу маҳсулоте ки ташхис мешавад дақиқ, аниқ ва ба ҳуҷҷатҳои меъёрии ҳуқуқӣ пешниҳод карда мешавад. имрӯз марказ аз озмоишгоҳи маҳсулоти хӯрокворӣ ва озмоишгоҳи
маҳсулоти нафтӣ, озмоишгоҳи санҷиши воситаҳои ченак иборат мебошад, ки дар ин давра оид ба ин масъалаҳое ки пешниҳод мешаванд молу маҳсулот пурра ташхис карда ба мизоҷон хулосаи аниқу дақиқ пешниҳод карда мешавад. шумо мегуфтед ки умуман дар ҳамин шабу рӯз аз тарафи маркази ташхисии минтақавии тоҷикстандар дар шаҳри турсунзода ҳисобкунакҳои барқӣ чӣ гуна аз назар гузаронда мешавад ва вақте ки шаҳрванд ҳисобкунаки худашро аз анумин маркази шумо намегузаронад ё не ки ба қайд намегирад, ман намедонам рафти анумин ба қайдгирии ҳисобкунакҳои барқӣ чӣ гуна ба роҳ монда шудааст ва чӣ гуна тамғагузорӣ карда мешавад ва фикри хешро, андешаи хешро дар самти истифода намудани оқилонаи ченакҳои анамин ва ҳисобкунакҳои барқӣ баён мекардед. имрӯз марказ тасмим гирифтааст ки барои гузарондани ҳисобкунакҳои барқӣ ҳам оби ҳам барқӣ дар марказ ташкил карда шудааст, ҳам дар маркази ташхиси минтақавӣ, ҳам дар маркази дохилӣ ки фаъолият мекунад, ҳам дар ноҳияи шаҳри нав, ҳам дар шаҳри ҳисор мо барои хизмат расонидан пурра омода ҳастем, ки имрӯзо аз 30 то 40 та ҳисобкунаки барқӣ гузаронида мешавад дар як рӯз аз тарафи марказ ба мизоҷон пешниҳод карда мешавад, ки ин барои беҳбуди кори ва мизоҷон аст. ман фикр мекунам ки ин саволе ки ман ба шумо пешниҳод мекунам инам ба салоҳияти маркази ташхисии минтақавӣ аст ва мегуфтед ки имрӯз вазъи тарозуҳо дар бозорҳои шаҳри Турсунзода дар кадом ҳолат қарор дорад. умуман тарозуҳои бозорҳои марказӣ ва нуқтаҳои хизматрасонӣ аз назар гузаронда мешавад ё на? дар баъзе бозорҳое ки дар ҳудуди ҷамоатҳо ҳастанд то имрӯза аз тарозуҳои ғайристандартӣ истифода мебаранд. ҳамин гуна ҳолатҳо то чӣ андоза ба инобат гирифта мешавад ва то чӣ андоза аз тарафи кормандони шумо корҳои фаҳмондадиҳӣ доир кард? масъалаҳои тарозуҳои баркашии молу маҳсулот дар бозори истеъмолӣ пурра аз ҷониби нозирони мо назорат карда мешавад, мутахассисони соҳавии бахши санҷиши воситаҳои ченак. имрӯз ба иҷозат додани тарозуҳои баркашии молу маҳсулот, тарозуҳои электронӣ, тарозуҳои палагӣ иҷозат дода шуданд. имрӯз баъзе мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки дар баъзе фаъолияти соҳибкорӣ ё қадирҳо ба тарозуҳои чандри истеҳсоли ҷумҳурии Чин машғуланд, ки ин аз мувофиқи талаботи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъмини ченаки ягона иҷозат дода нашуда. имрӯз мо аз фаъолияти соҳибкории баъзе фурӯшандагон ки ба меваву сабзавот сару кор доранд, ин тарозуҳоро санад тартиб дода аз муомилот гирифта истодаем. ҳастанд имрӯз мо қариб як 20 ҳолат вохӯрдагием, корҳои фаҳмондадӣ бурдагием, ки ин тарозуҳо на ба манфиати мизоҷон, балки ба манфиати савдогар вобаста шудааст. имрӯз мо санад тартиб дода аз муомилот ин намуд тарозуҳоро мусодира кардаем. бинандагони азиз, ман ба директори маркази ташхисии минтақавии тоҷикстандар дар шаҳри Турсунзода Мирализода Пӯлод Шералӣ изҳори миннатдорӣ менамоям, чаро ки имрӯз ба барномаи мо ташриф оварданд ва фикру андешаҳои хешро назди бинандагони телевизион баён карданд. ман фикр мекунам ки баъд аз пахши анами гуна барномаҳои таблиғотӣ, яъне ки суҳбатҳои озоду ошкоро, боз шаҳрвандони мо бо масъулият мешаванд ва ҳангоми харидорӣ кардани ин ё он маҳсулот бо масъулият будаву аз паи рӯзгори худ мешаванд. дар ҳаминҷо барномаи минбари андеша ба поён мерасад. хайр, то барномаҳои дигар хонободу сарбаланд бошед.